Dobro večer, ja sam Mihajlo Đurđević, ovo je Senzal Market Report, danas je 6. mart 2025. godine i imamo veoma komplikovanu situaciju trenutno na tržištu, prvenstveno prouzrokovanu predsjednikom Donaldom Trumpom. Ono što bih pre svega hteo da kažem je da su generalno korekcije sasvim normalna stvar i da imamo na korekciju od 10% faktički na svakih 1,2 godine, korekcije od 5% se dešavaju maltene svake godine, korekcije od 20 plus posto takođe nisu retke, one se dešavaju na nekih, da kažemo, 2 do 3 godine, one već zavisi naravno o kom vremenskom horizontu pričamo, a pogotovo zato što je 21. vek malo drugačiji u odnosu na 20. ali eto imali smo dakle 2000. godinu pucanje tehnološkog balona kada je bila veća korekcija, 2008. druga veća korekcija i imali smo 2020. koja je prouzrokovana ljudskim faktorom, dakle i COVID krizu kada su ekonomije zatvorene, dakle da kažemo su to tri veće korekcije u ovom veku, dakle imali smo tu opet 2000. koja je pad markete bio sve do negde 2002. godine, ali hoću da kažem da su korekcije normalna stvar, te velike korekcije dolaze obično zbog neke manifestacije većeg sistemskog rizika. Ove korekcije od oko 10%, dakle kao što sam pomenuo na svaki 1,2 godine. Ova konkretno sada je prouzrokovana, kao što sam pomenuo, isključivo Trumpom i on je uspeo da eliminiše sav rast koji smo imali sa njegovom inauguracijom, dakle S&P je sada u minusu 2,5% u odnosu na taj period i najveći pad je upravo došao u prethodnih svega nekoliko dana. Dakle imamo S&P koji se korektovao od svog vrhunca nekih oko 7%, Nasdaq 100 je pao negde oko 10% i tu imamo naravno i Trumpa. Isto bih morao da pomenem i rezultati Nvidia koji su generalno bili dobri, ali evidentno da nisu bili dovoljno dobri za tržište i da preovlađuje taj strah kada su u pitanju kineska AI rešenja i postavlja se naravno to pitanje da li su sve te investicije koje sprovode big tech kompanije, da li će na kraju biti isplative. Ono što Trump zapravo radi je da uvodi kompletnu, totalnu konfuziju na tržište, dakle zbunjuje i investitore, ali iz toga zbunjuje i svoje suparnike. Jedan dan kaže kako će biti carine, drugi dan kako neće, pa sledeći kako hoće, pa nakon toga kako će biti izuzeci, na primjer, za automobilsku industriju kad je Meksiko u pitanju, pa onda kaže kako te carine, kako uopšte neće uvoditi carine za Meksiko, kako će ih još odložiti. Dakle, jedna onako konstantna konfuzija i neizvesnost, a tržište jednostavno ne voli neizvesnost. I ta politika koju on sprovodi i to što je Besen pominjao da je namera, dakle, da se stabilizuju prinosi na desetogodišnje američke obveznice, da je to cilj ove sada administracije. Dakle, mi imamo ovde od sredine januara su se i prinosi na desetogodišnje obveznice solidno su dakle pali u odnosu na taj period, pogotovo kada pričamo iz ugla obveznica. I ako će to da urade, oni to definitivno moraju da urade u prvoj godini, jer naravno imaju midterms u drugoj godini mandata i naravno posle 4 godine nove predsjedničke izbore. Tako da generalno i kada se dešavaju, ako predsjednik nešto želi da uradi, ili on mora to da uradi na početku svog mandata, jer posle potreban mu je dobar market da bi isto na kraju krajeva mogao da priča u kampanji, kao što je sad u ovoj kampanji pominjao da je market za vreme njegovog mandata bio fantastičan i tako dalje, tako da ako nešto želi da uradi, mora da uradi sada i opet se postavlja pitanje i mnogi kritikuju koliko sve to zapravo ima smisla, pogotovo iz ugla trgovinske politike, jer na kraju krajeva ako dođe do recipročnih carina, to može povrediti i Ameriku, dakle generalno globalna ekonomija može ispaštati zbog njegove takve politike.
Takođe ovo sada, ako pričamo o fiskalnom deficitu, u top 3 komponente koje prouzrokuju toliki fiskalni deficit su upravo izdaci za kamate koje plaćaju za svoj dug i to je 1,2-1,3 triliona ako se ne varam i to je jedna od komponenti koje oni definitivno moraju da smanje. Činjenica je da je trenutni fiskalni deficit na poprilično visokom nivou i to činjenica je da je opet to i krivica prethodne administracije. Ono što je takođe poprilično interesantno, dakle imamo ove korekcije koje se dešavaju u Evropi, pomenuo bi dakle da sa tehničke strane ako posmatramo na dailyu, Nasdaq probija 200 moving average, na weeklyu je situacija da on ide ka 100-dnevnom, ako pričamo o S&P-u, on sa te strane stoji bolje, dakle on ide ka 50-dnevnom, na dailyu je sada na 200 moving average-u i bilo bi svakako jako bitno da ovaj nivo izdrži. Da bi to izdržao, definitivno opet ono što najviše utiče na market je Trump i njegovi komentari, ali isto tako imat ćemo i večeras rezultate Broadcoma koji bilo bi jednostavno dobro za tržište da oni budu dobri, pogotovo za taj čitav AI play. I sutra veoma bitne makroekonomske podatke, možda i najbitnije ako pričamo o ekonomskoj situaciji u Americi, jer pitanje, imali smo sad taj GDP now koji je bio poprilično loš, ali opet ako želimo da vidimo šta se dešava sa ekonomijom, ono što treba da posmatramo definitivno je tržište rada i to ćemo imati sutra u 14:30 po našem vremenu i naravno ono što je jedan od najboljih indikatora kakva su očekivanja po pitanju ekonomije je upravo berza i ona je dakle sada kao što možemo vidjeti pogotovo danas poprilično bearish i ovakvi marketi su generalno veoma i komplikovani. Tu se dolazi do toga naravno koja je vaša strategija. Ono što je veoma interesantno sada, ono što sam i pominjao, dakle da bi druga tržišta mogla postati interesantna ukoliko dođe do korekcije u Americi i ukoliko dođe do slabljenja dolara, ono što je poprilično interesantno je kretanje evro-dolara i ovde možemo da vidimo da je evro poprilično ojačao u odnosu na dolar od faktički ovde imali smo dakle od 3. 4. marta i to je prouzrokovano naravno sa više faktora. Jedan od tih dominantnih faktora je što deluje da se Evropa budi i takođe ono što je interesantno jeste da market koji faktički od većih marketa danas i beleži jedan od najboljih performansa, ako ne i najbolji je nemački DAX koji je porastao čak 17,5%. Razlozi iza toga su prvo imamo novu administraciju u Nemačkoj koja je gde je i pomenuto da je ta vlada spremna da uradi šta god je potrebno da se spase ili odživi nemačka privreda. Ono gde je generalno zabeležen najveći performans od početka godine je naoružanje i ovde možemo vidjeti nemački Rheinmetall koji je porastao 95%, to je i kompanija koja sam dosta pričao i gostovao baš, nažalost, na nesreću svih stanovnika Evrope, growth sektor je sektor namenske industrije, a nisu neke inovacije. Onda ono što je takođe ekstremno bitno jesu, dakle, prinosi, ova ljubičasta linija su prinosi na nemačke obveznice i imali su faktički najveći jednodnevni rast još od 90. godina, ako se ne varam. I ovo govori o tome šta tržište misli o politici koju Nemačka želi suštinski da sprovodi u budućnosti sa novom administracijom i to je ono što oni žele je da značajno povećaju fiskalne izdatke, da skinu taj debt break koji je ustanovljen posle globalne finansijske krize sa ciljem naravno da se investira u infrastrukturu, ali i u namensku industriju. Nemačka, ako se ne varam, namenila nekih 500 milijardi, za namensku industriju, ukupno Evropa oko 800 milijardi. Problem sa tim je što oko 60% Evropa upravo uvozi iz država koje nisu u okviru bloka.
a opet najveći deo toga, preko 50%, je Amerika. Tako da i ono što hoću reći jeste da je sada naoružanje, segment namenske industrije u Evropi poprilično mali i ne može da zadovolji evidentno te potrebe koje Evropa ima sada, dakle na osnovu njihove nove politike. I za to imamo i neke razne projekcije da se smatra da ćemo imati tek efekte ovih novih politika 2026. godine, ali opet ono što nam tržište govori, što nam bond market govori jeste da mnogo jednostavno skače cena duga, evidentno je da im se to baš i ne sviđa, dakle što i Nemačka sada kreće ka toj fiskalnoj ekspanziji, iako činjenica je da Nemačka i ima prostora i drugi deo koji je jako bitan je to što oni planiraju da investiraju i u infrastrukturu koja je činjenica poprilično zastarela i u određenim delovima zemlje i zapuštena. I zato imamo, na primjer, kompanije poput Heidelberg Materials koje su juče zabeležile neverovatan performans. I sad, dakle, ako pričamo o Evropi, ne misli se nužno na samo čisto namensku industriju, dakle već i na kompanije koje mogu profitirati od tih infrastrukturnih projekata i fiskalnih stimulacija koje bi sprovodila ne samo Nemačka, već i evropska administracija. Naravno i dalje tu postoje brojne prepreke, ali ostaje dakle da pratimo ovu situaciju i veoma zanimljive događaje dakle, koje sada imamo u svetu. Takođe imali smo i kinesku ambasadu koja je i pomenula dakle, da je spremna na bilo kakav rat koji Amerika želi da izazove. Uz to, ono što bih još hteo da pomenem je da je VIX sada na poprilično visokom nivou. VIX generalno preko 20 se smatra za amatere, tačnije za retail investitore, nivom koji je generalno opasan i imamo dakle ovaj faktički konstantan rast, što je isto jedna stvar koja se meni lično i ne sviđa. Dakle, ovo što smo imali u avgustu prošle godine, dakle imali smo taj jedan veliki rast i onda u istom danu i veliki pad, a ovde sad imamo onako postepeni rast VIX-a i to je već onako malo kompleksnije okruženje i za trading i generalno za investiranje, tako da definitivno sad treba biti na oprezu. To je to što sam pomenuo, dakle i sa tehničke strane gde se nalaze S&P i Nasdaq. Takođe pomenuo bih da je Evropska centralna banka danas spustila kamatne stope, mnogi su i razmišljali dakle, da li će doći do toga ili neće. Na kraju Evropa je ipak odlučila to da uradi. I Christine Lagarde je onako bila poprilično bearish u svojim projekcijama, da smatra dakle, da su rizici definitivno na dole kada je ekonomija u pitanju i da ovaj carinski rat koji Trump izaziva nikom neće doneti dobro, pogotovo ako dođe do recipročnih mera i da je stanovništvo već sada poprilično onako uplašeno, da je štednja na visokom nivou, da su onako i kad investicije značajno usporene. Tako da odlučili su dakle da spuste kamate, ali ni oni, faktički niko ne zna šta nas može očekivati u budućnosti. Konkretno ako pričamo o Americi, danas smo imali non-farm productivity koji je bio više od očekivanja, unit labor costs koji su bili slabiji, trgovinski bilans koji je bio nešto lošije od očekivanja, dakle jedan od primarnih politika koje Trump želi da sprovede je upravo da smanji ovaj trgovinski bilans, ali isto tako da i poveća investicije u Ameriku i u manufacturing, konkretno u Americi, koji je faktički od popularizacije globalizma Američka faktički žrtvovala kako bi se uspostavili ti kanali globalne trgovine i kako bi na kraju krajeva i Kina postala taj manufacturing powerhouse. Tako da imamo veoma generalno kompleksna dešavanja svuda. Ono što bih još dodao jeste da sam snimio jedan veoma interesantan podcast koji ću objaviti sutra, tako da sa jednim fantastičnim hedge fund menadžerom, tako da verujem bit će na engleskom i verujem da će i svima vama biti interesantan. Ako budete imali neka pitanja, budite slobodni da ih postavite u komentarima. Hvala vam i vidimo se na berzi.